samul pha thlani som paruk ni nga ni ani a Israel lama boruak thara oma Hamas ho in kulna lian tham ber le command le control station anga an man nia Israelina anpu Gaza Asifa Hospital chu Israel sipaiten an lu chua tana naude piang him uplumna portable incubator le mamo dangte hospital chunga anda lut bok khovelin an thlir thup mai Israel sipaiten Hamas thuruk an phau chuak mi mai IDF sipaite chuan Gaza damdoi in lian ber chu kan puan tak angkhan an lu chua tanta nimina in tran khani in ground operation an nei tran October ni somni pasari atanga Gaza ram chunga an lu nu ni somni na naude piang hlim mamo incubator le mamo dangthon lu pa in hedam do ina hian an lut ta ni Israel hian rin lok ang le an soilok ang nge in ral thuam keng ten mun ma atanan mang nge im ni ral thuam an mu chuak nual mai Hamas man thin concrete evidence an mu chuak bok Israel Special Force ta chuan sipai dang the puina in nilai ni jing lam khan Gaza City Sifa Hospital an lut tana he hmuna hian Hamas firfiak infrastructure bei puithlak na tanan mante dikle chiang taka be puithlak na precision target operation Israel sipai de chuan an nei jing thlengin be puithlak na hi chhun zomania Israel Defense Force ta chuan a chhunga aral thuam le Hamas thil nei te an mu chuaka damdo in pona silai manga in beina oma Hamas silai keng panga vel Israel sipai te hian an ka phluma vanai thlak takin Israel sipai pakhat ma hliam kan omlo anti sipai senior official pakhat chuan a hming tarlan na du lo wangin a hming hi thupani ani hian a soidanin sipai te chuan Hamas in hospital hi sipai munatan an man zia kan phaulang ta ani concrete evidence an mu chua thuwa soya IDF chuan a chhunga thil mu chua then khat chu an la puang zar don ni in an soi sipai le dam lo le medical staff te inkara inti buaina omlo thu an soya nau piang himte man tur incubator no senso damdoi lam thilte Israel atangin IDF teng ten an ron ken chu Sifa hian thon lu ani medical team le Arabic tong mang sipai te chu supply heng supply te hi mamo tu te hne na thlen theinan mamo tu te hne na athlen theinan damdoi in chunga an thok me kani civil mi ten harsat na an to lo nan ma lak me kani anti Hamas firfiak damdoi in omzong zong chu in peturin kan nge na ni ti in sipai te chuan an soi news agency AFP chuan damdoi in chunga tanga an thu hriat an soidanin silai keng te zonga room khata tanga room danga an kallain Israel sipai te chu corridor an tlan chuaka warning shot an kap ni in a soi Mase BBC chuan damdoi ina hian tual chung journalist khadar ti a hriat chawatar langa silai me puwa omlo thule sipai te chu room khata tangin pindan danga an kala mi puite zona an zo thin ni in a soya sipai te hi medic le arab tong thiam ten an troi om ti soibok IDF chu complete control an ommek Gaza damdoi in pumpui an thunun to ni in an soya silai me puwa omlo tian soibok annuwa IDF sipai te chuan mipa kumsom paruk le somli in kar zong chu damdoi in building atanga chuakin surgical le emergency department ti lo chu chuasanin damdoi in kota kal turin an ngen tian reporta mipuin an zom theinan sipai te chuan boruaka silai an me pu angai ni in an soi sipai chuan scanning le sensor device an da chutakal tlang tur chuan mi pa ho chu an ngen ni in an soibok BBC chuan report te hi a fin fia thailo IDF chuan he hospital hi Helpol group te Fortified Underground Command Center leihnoi kulpui an hun ma thupna alu na mun an thupna ni in an soinona
Mase Gaza marlama sipaiten ground offensive an nei atanga an nei atang khan enge omti le tutenge la omti ero hriat chian la ni lo hriat chian la ni lo Hamas roi tu te hi tam jok chu Gaza chim lama anin son to ni anga yani mutu te chuan damdoi in chunga omte din mun chu a che hle ni in an soya in zaipo hnim hlum anesthetic manglavin ti ania ele inemo tui emo nei mangto lo chung ko tam tak chu corridor an oma ruang cheto rim chetakin boruwa ka luak khat bokani anti Israel sipai chuan damdoi in chu an luak khat vek lo tian soya sipai te chuan damdoi in khoilai emo defined area focus operation an nei ni in an soi Israel chuan Gaza fir fiak ten mi somni pali an man zinga then khat chu mi zani somli an man zinga then khat chu mun khata damdoi ina hian da an ni an ringa mase tuna hian an mi man an omti hriat ala nelova mase IDF chuan he operation hian mi man te chung changa intelligence information apek ngei an ringani kan tumber chu hostage te in lama hruai ho ania kan tumber chu Hamas te hi anin thupna apianga zon chu ani ti in Lieutenant Colonel Reserve Peter Lerner chuan CNN a hril United Nations chuan IDF beipui thlakna chung changa hian mipui himna chung changa hlo thon an nei ni in an soya UN Humanitarian Chief Martin Griffiths chuan exa heti hian a ziaka nau piang hlim dam lo damdoi lam thok tu tele civil mi zong te himna tur ngai tua chu thil dang zong aya an ngai poimo thu an soya damdoi in hi indona hmuna ni lo anti hospital chunga Hamas Encol Health Ministry official Youssef Abul Rif chuan complex chunga hian Israel teng an omti soya emergency le reception building chunga sipai le commando tamtak an hmu ni in a soibok security official mingtarlan lo pakhat chuan army radio a hril danin atul chuan he damdoi ina hian Israel te beipui thlakna chu ti zo ani tur thu a soya sipai te chuan chuta chuan enge an hmu don ti an hrachiang hle ani ati damdoi ina hian mun then khat chau kan dapria atul angin operation hi zau zok in kalpui ani ang ti in official chuan a soya sifa a sipai lu hi operational ain media challenge ani zokani ati beipui thlakna awanga lu ai ma in mishing puina mitang chan chuana tranpuina ronga kai zokani anti IDF hian indona chuatira tang khan damdoi in hi mun him lama in son chuak turin an lo ngen to a mase thonei tu te chuan an dulova Israel chuan liam na zok tuar dam lo le nau sen piang hlim in son chuana konga po in rem na siam atumani United Nations chuan mi sang ni jathum vel dam lo na thok tu le civil mi mun dang atlan sia te chu damdoi in sang chunga an lo om ni in an soya he hmuna indonan na setaka wang hian an tlan chuak theilo mai theini in a chut IDF chuan Gaza mar lama anin beina Israel sipai officer pahnian thi ti puanga Hamas laka ground offensive fathizat chu somli pariat an tlingta ni an hming chu Captain Omri Osef David kumsomni pasari Negev Brigades 9217 Battalion a Deputy Company Commander le Captain Yedidia Asherlev kumsomni parukmi Talmanese Kwame ni a Givati Brigades 2nd Battalion a Deputy Company Commander ani Israel chuan Commander engemoza tan chan veta hei baka hian IDF chuan Gaza a inbeina sipai le officer pali chuna takin an hliam ni na soibok nimin khan sipai te chuan amani khan Gaza marlama Hamas training base an be thun lo soi to a tunnel saf le ral thuam tam tak an hu chuak ni in an soi sifa bayani ma hian Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan US President Joe Biden nen biak hlatna mangin an inbia a White House chuan mi man te chua zalen tura malak na te chu angai poimo berani thu soi White House National Security Council thupuang tu John Kirby chuan Hamas le Palestinian Islamic Jihad te hian
Gaza Strip damdawi in then khata Al-Shifa telin a hnuaia tenel te chu hmun puiatanan hmangani tiin a soi ve bawk. Hamas le Palestinian Islamic Jihad member te hian Gaza City a Al-Shifa atangin command le control station an kalpuya. Chuta chuan ral thuam an dah tha a. Chu hmun chu Israel sipai te beipui thlak na tur ruah man na. Israel sipai te laka beipui an thlak na tura ruah man na kim chang. Ruah man na kim chang an siam na hmun ani tiin Kirby chuan US Intelligence Assessment na tarlang. Hamas chuan White House chu an soi sela. Kirby athu soya wang hian Israel chu Gaza adamdo in sang laka beipui thlak na tur brutal massacres ti turin phalna ape green light ape ni in an soi. Israel in Gaza laka genocidal war nei theina tur hian direct in United States sian mo phurna anayani ti in Hamas chuan an soi. Sifa le damdo in dangte Israel hian tuna hian a thlur wing meka. Hei hian Israel chu Gazan civil mi te in ka ton na. In beiton na achualai po in poi soi lo ho himna ngai poi mo turan nor na na le. US le European official te chuan Israel chu medical complex veng him turin nan ngen no na. IDF chuan Hamasin damdo in chung le a hnuaia na thona hmun an nei thu fin fiana engemaw zat an nei bel thu an soi bawk. Press conference nei na IDF thu puang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan Stripa damdo in ta chuan international law hnuaia hum halna an don chu an hlo pha to ani ati. Hei hi Hamasin sipai na thona atana damdo in te ahman wangani ati. Hospital a Hamasin firfiak infrastructure nei te dodal na konga hian ngai tuana film takle film khur takan na tho ngai kan tia. Damdo in chunga in thup Hamas member te chu damdo ina omte nun na chan lo oma an om lo nan in peturin kan nge nani ati. Hagari chuan Gaza City a Al-Quds Hospital chu thole ni khan an son zo to ni in a soya. Palestinian Red Crescent chuan in son chuan na tho zo ani thu an nem nget boka. Liam te hi Gaza sim lama damdo ina enkol tura phur chua vek an nito. Soi tuangin ni revak local ta khan Hamas fighter te chuan RPG mangin. He damdo ina tang hian silayan ron met puaka. Hei wang hen Israel sipai te chuan an sang le ta. Hel somni pakhat zet an thatani kha. He damdo in Gaza damdo in lian berdot tu Al-Quds Hospital dam lo le thok tu te chu. Gaza chim lama Israel le Red Crescent malak na ason chuaki man nito. Hel ho te hian mun puyatan Al-Shifa Hospital an man baka hian. Sipai te chuan Hamas sian Rantisi Hospital naupang damdo in po. Naupang damdo in huay po an mang ni in nan lo soi to a. Hei pei hi chu afin fiana engemaw zat video nen an pho langani. Mase mitang an man te an lo son chuak man to. Tin firfiak pol hian Indonesian Hospital hnuaia tunnel network zau tak an nei bok ni in Israel chuan a soya. Chu mai ala ni lova. Sheikh Hamad Hospital atang po in Hamas member ten silayan ron met puak bok ni in an soy. Hamas yan damdo in te hi in pen nanan mang ti la uruala ni talova. Civil mun ma te hi in pen nanan manga. Israeli na ron bay po an bay talmi alaw na tura an rin. Damdo in noya mun ma an siyam tlo maya. Mos noya te. School noya te. Mase Israel Intelligence te chuan rang takin. Hospital noya Hamasin mun ma an nay tiyan siya chuaka. Chuchu Israel sipay te chuan an panding ngara. Ground in daw. Ground battle na iniya tiyang ani somni pakhat na. Hamas ten damdo in an be chana wanga him tura anin ngay na chu at hamral tameka ni. Kofel hiyan damdo ina Hamas te hiyan enge anti an siya tangaya. Until sual ti te hikan paulang chun zom zeldo na ni ti in. Israel sipay tupuang tu Major General Daniel Hagari chuan asoy. IDF liaison officer le Shifa Hospital director te in biag na recording asera. Incubator te son chungcha nga hiyan. Thok na puitu machine palile. Damdoy man ropoy mo dang thon chungchang po ansoy. Ansoy ang hiyan IDF chuan
Al-Shifa Hospital a medical aid an thon lut mek ani. Hamas health official chuan IDF chu Shifa Hospital chunga chetla mek ni in a soya. Gaza a Hamas in a thunun health ministry a senior official chuan Israel sipai te chu Shifa Hospital chunga an chechun zom zel ni in a soy. Hospital atanga phone manga thuwa soina Munir al-Bors chuan Israel sipai te chuan basement le building dangti an dapa. Emergency le surgery department omna hmun te po an dapa ni ati. Heta hian an la renga damlo meichia naupang te chu an lau thong hle ani ati. Al-Boris chuan nimin sing khan Israel official pakhat chuan phone mangin min bia a. Facility daptu sipai te thopui turin minron nge na mase adu lo ni in hepa hian asoi. Israel chuan Hamas command center lian ber chu damdoi in hnuaya omti soi nona. IDF chuan Hamas member bi ruk na azon mek lain damdoi in a damlo te damdoi lam tran puina apelut boka civil mi te him taka an chu atiam bok. IDF chuan hospital basement aral thuam an muchuak to ni in an soi. Gaza bula Zikim IDF training base at lona Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sipai te chuan Gaza Strip kiltina Hamas operative member zong te hnen an thlengvek don ti soinon le a. Gaza kan ron bei don lo tia kan soi khain threrengem. Mase kan ron bei to a. Gaza khopui pon lamdai fem kan thleng don lo kan ti kha. Mase hei kan ron thleng ta. Shifa Hospital a kan lut don lo kan ti kha. Mase hei kan lut ta ni hiti in. Netanyahu chuan video statement a siama soi. Gaza hian thlen thei lo na hmun tur ha om lova. Hamas tual that tu te tan hian in thup na hmun in hum him na bi ruk na hmun tur om lo ati. Kan thlenganga Hamas in kan mi te an man te chu kan ron hruai hoang chu kan mission pahnih zinga mi ani ati. Netanyahu chu US President Joe Biden nen anin bele a. Kan beidong lova Hamas hi kan ti chia ang nena tluan tling kan changang ati. Medical charity chuan Al-Shifa chunga hian damlo le staff zathum velan la om ni in a soya. An ron puang chiang le a Israel sipai te chuan Gaza adam doi in lian ber chu Hamas laka bei pui thlak na ti soyin. Magtak main hospital le Hamas haurin phak bakin Israel sipai an ron cheriap mai siya. Kovel dem lo pha tur po ni se Hamas mun puilu na kongka anga han nga imiaw wangin Hamas tiboral turin he damdoi ina hian an lua na an tho anga imiaw si ani. IDF sipai te chu room tina kalin damdoi ina omte zona hanzot kwal hloma. Charity Doctors Without Borders Deputy Medical Coordinator Natalie Turtles chuan Al-Shifa Hospital atang atlan chet tum chu thil thei lo tlukani. Pon lama drone le ral thuam tam tak in ring sa renga omani ati. Atim chuan hospital chunga medical staff tenen in biak pona toi te chawan nei thei ni in a soya. Hei connectivity lam harsat na omwangani. He facility chunga hian damlo le staff zathume movel an la om ni in kan ringa. Israel sipai tenen an oma. A chevela hian staff le an chung te zatsuang an ombokani ti in BBC Radio 4 The World at Once program a soy. Mithum chung zet chu chuasan kan tum to ani ati. Mase damdoi in chevela in beina a oma wangin damdoi in atanga in thiar chua chu ti khotlai ri ani ati bok. Alo om hlea tundin hmuna chuan a chunga omten Shifa chuasan theina hun rem changan la nei lo ati. Ole Israel chuan Gaza adamdo in lian berdot tu Al-Quds Hospital anti ruak to a. Damlo le hliam te po Red Cross, Red Crescent puina in Gaza chim lama an son fel to boka. Le hnoya leiver luna le Hamas mun ma enge mozat an muchuak. Engtin nge an chet zel don an bom darvek may don nge. Chuti ilain Israel sipaiten an panding ber Al-Shifa Hospital po. Israel sipayan lud ve mek ti kan hriat to kha. Dapna an thok tran meka. An film khur le.
Hamas member te hi hospital staff anga po an lo in lan vek theya dam lo le hliam lema te po an tang thei ti zong zong nen uluk taka che tangai chu wangin he damdoi in atang hian tuma lu a chhuah thei ani hrilova an du anga hma an lak nuwa mipui le dam lo hliam te damdoi in danga an son lu vek nuwa du tokin che tan tum ni in alanga Hamas lei hnuai te nela lu ai chuan bom chiat mi kha tuna an kalda na ni hri ani ole enge thleng zel don chanchin thar ber hre turin he channel hi lo ngai chang zel don nia